10 yonyine. Ahari batekerezaga ko ubwo Seninga Innocent yirukanwaga na Musanze Football Club hagati mu mukino ku munota 63 aribyo birenze. Uwari utaramenya inkuru ya Leroy Rosenia, uyu mutoza ni ufite agahigo ko kumara igihe gito mu kazi mu mateka ya ruhago y'Abongereza. Kwa 17 Gicurasi 2007 Rosenia yahawe akazi n'ikipe ya Torquay United yirukanwa nyuma y'iminota 10 yonyine. Jesus Christ, uko byagenze Rosenia yeretswe itangazamakuru nk'umutoza mushya ndetse asinya abanyamakuru bareba. Nyuma ya press conference abaherwe baramutswe ikipe bamenyesheje Rosenia ko bagaruye mu kazi Colin Lee nka director wa football. Inyamara yaramaze iminsi mike yirukanwe n'ikipe. Director wa football yarafite ububasha bwo gushyiraho cyangwa se kwirukana umutoza. Ako kanya rero Colin Lee yahise akoresha ububasha bwa nyuma yirukana umutoza iminota 10 gusa nyuma yo kwereka itangazamakuru n'amakuru hanze y'ikibuga. Neymar yagarutse mu bihe bye ndetse yagarutse mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Imikino 6 gusa muri Santos, Neymar Junior atsinze ibitego 3 ndetse atanga imipira 3 iva mu ibitego. Ariko se byari kugenda gute iyo adakinira Barca kirya gihe ahubwo akajyana na Pep Guardiola muri Bayern de Munich? Neymar aragira ati habuze gato ngo njye muri Bayern, byose kubera Pep Guardiola. Nibyo koko bisaba umutoza ukomeye mu kipe n'umukinnyi ukomeye, ariko Pep Guardiola ntiyambonye. Neymar aragira ati nyuma yo gutwara Puskás Award papa wanjye yampamagaye kuri telefone ubutaruhuka. Nyuma nza gufata telefone ansaba gufungura urugi rw'icyumba, ndabikora. Hari saa 8 z'ijoro nari nambaye isokore kiboxa yonyine, yari papa wanjye nanjye ku buriri. Pep Guardiola n'umusemurira bari kuri telefone. Pep yarambwiye ati ndashaka kugusinyisha, duhita tujyana mu ikipe nshya ngiye gutoza, nza kugira umukinnyi wa mbere ku isi. Guardiola yanyeretse agapapuro gashushanyije ikibuga n'umwanya nzakina, ndetse acana laptop anyereka ibishushanyo bya tactique by'uburyo tuzakina. Pep yarambwiye ngo Neymar ningukinisha uko mbitekereza ntutsinde ibitego 60 mu mwaka umwe mu buryo buhoraho, narahiye nzahindura izina ryanjye simbe nkitwa Pep Guardiola. Neymar aragira ati narabyemeye. Ndamubaza ariko se turasinyiriye ikipe? Guardiola ati ntabwo nayikubwira kuko itarabitangaza mu buryo butaziguye. Neymar yaramwemeje. Pep agera nyuma mubwira ko ikipe ari Bayern de Munich. Pep ati ndabizi n'umujyi ukonje cyane ariko nzagufata neza uzaryoherwa ntacyo uzaba. Neymar ati nirengagije Guardiola nsinyira Barca nk'ikipe nakundaga kuva mu buto bwanjye. Neymar Junior yakinnye imikino 726 muri kariyeri yose, atsinda ibitego 442 n'imipira 282 yavuyemo ibitego. Uruhare rw'ibitego 724 mu mikino 726. Urebye neza nta mukino wo gupfusha ubusa kuri Neymar, ni imibare ikabije kuba myiza. Ushobora kwibaza Neymar wari gusanga Lewandowski, Thomas Müller, Robben na Ribery batozwa na Guardiola byara amateka. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Hanyuma se iyo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete iza kubikira igihugu uyu munsi yari kubihagaze gute muri ruhago? Reka tubiganire. URSS yari igihugu mbere gushwanyukamo ibihugu byinshi mu 1991, hashize imyaka 34 gusa. Gusa none nticyari igitekerezo cyiza kongera gukomatanya ibihugu 15 ngo bibe igihugu kimwe gusa. Gusa none reka turebe ko ikipe ya URSS yakabaye imeze uyu munsi iramutse yongeye kuba igihugu kimwe dufatira mu ikinnye 3-4-3. Mu izamu hari benshi beza, abanya-Ukraine babiri, Anatoly Trubin na Andriy Lunin wa Real Madrid n'Uburusiya Safonov ukinira Paris Saint-Germain. Gusa bose ndabareka. Fata umuzamu Georgi Mamardashvili umunya-Georgia ukinira Valence. Bamyugariro batatu ni Mikolenko wa Everton, Ilya Zabarny wa Bournemouth, bombi bakaba abanya-Ukraine, ndetse na Kusanov wa Manchester City
ni umunya-Uzbekistan. Ibumoso hashire Zinchenko umunya-Ukraine wa Arsenal, ndetse iburyo Haje Sudakov wa Shakhtar Donetsk. Kapiteni w'ikipe ari hagati imyaka 36 Henrik Mkhitaryan umunya-Armenia ugicanga irangi muri Inter Milan. Umwongereho Golovin wa Monaco ni Umurusiya. Imbere harakina Mikhailo Mudryk iburyo umunya-Ukraine, rutahizamu abo wa Roma umunya-Ukraine kandi nanone Artem Dovbyk, ndetse n'umunya-Georgia Khvisha Kvaratskhelia akinira Paris Saint-Germain. Utekereza ko ikipe yagera mu gikombe cy'isi ubwo simvuzemo Mikutatse, Tsigankov, Shomurdov kimwe n'abandi ba Barca beza bari muri shampiyona z'i Burayi n'abakorera hanze y'ikibuga. bamerewe bate abana b'u Rwanda bakina imahanga? Hakim Sahabo gake gake agenda agaruka mu bihe byiza. Yari umukinnyi w'ingenzi cyane ubwo ikipe ya Berchot yatsindaga KV Michelin 1-0. Kwizera Olivier Gishweka yari mu izamu bw'ikipe ya Al Kaukab yatsindaga Mudahar 2-1. Samuel Guelet na Marvin Carey bagize imikino myiza cyane ubwo amakipe yabo yatangaga ibirori mu mpera z'icyumweru mu Bubiligi no mu Suisse. Guelet na Rar La Louvière banyagiye Kase Yupen 3-0. Ikipe ya Guelet iri ku mwanya wa gatatu ndetse ikomeje gushaka itike izamuka muri Pro League. Kamari Doyle watijwe na Brighton muri Crawley Town yitsinze igitego ku munota wa 33 nyuma zo gusimbuzwa. Ikipe ye yatsinzwe na Cambridge United 2-0. Yagize umukino mubi cyane mu Bufaransa. Warren Kabanzi yakinnye iminota 15 asimbuye ubwo Toulouse yanyagiraga Angers kuri stade Raymond Kopa. Muri Azerbaijan mutsinzi Ange Jimmy aragaruka mu kibuga kuri wa kabiri aho FK Zira Isura Turan. Kuri wa mbere byari byitezwe ko Sabail FK ya Nshuti Inosa yakira Shamak. Mu Misiri Rafael York ashobora gukina umukino wa mbere muri ZFC kuri wa kabiri. Mu Busuwisi mu cyiciro cya kane niho dusanga Quente Rushenguziminega ni kapiteni wa FC Echellences. Ikipe yanganyije na Sion ya kabiri. Muri Arabia Saudite hanabarizwa Gishweka. Steve Rubanguka yari mu kibuga ubwo Al Najum akinira yatsindaga Hajer Club. Muri Tunisia Mugisha Bonner bakunda kwita Casemiro arakina umugoroba ubwo Stade Tunisien akinira iza guhura na GS Omaran. Aniseti Ishimwe yagiye mu kibuga asimbuye ubwo Olympique Beja yatsindwaga na Zarzis kwa gatandatu. Muri Afurika y'Epfo Ntwari Fiacre yongeye kurebera umupira kuri televiziyo kuko atari muri groupe ya Kaizer Chiefs yatsinzwe na Mamelodi Sundowns 1-0 kwa gatandatu. N'amakuru